Nadugangan matud pa ang nagreklamo batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Kining sumala sa hepe sa Davao City Police Office. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala ni Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan nga mahitungod gihapon matud pa kini sa reklamong sexual abuse matud pa batok ka Pastor Apollo Quiboloy. Gawa sa daang 5 kagiingong biktima ni KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy, nadugangan matud pa ang mga nagreklamo batok sa pastor. Kini sumala ni Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan. Nalihok na daw ni Marantan ng kaso ug ana-ana sa National Headquarters. Nakahatag na matud pa ang mga biktima og affidavit apan wala na mihatag og dugang detalye si Marantan kalabot niini. So I must tell you that is more than 5 already. It's more than 5. Now I am not at liberty to tell you now because there's an ongoing collaboration between us, the state of the Republic of the Philippines, and the international community. I will assure you that we have a good case. Maybe 1-2 lifetime of Pastor Quiboloy is not enough for this case. Gagawin nating tama ang mga filing natin para hindi tayo mapulaan ng korte. Daan ang giingon sa PNP ang posibleng rescue operation sulod sa KOJC kay doon na pa kunoy mga biktima sa compound. Ug makikoordinar pa sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa bahay ni PRO 11 Acting Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, makikistorya pa siya sa intelligence officer kalabot nini. Sa karon wala pay gikasang rescue operation. We will coordinate with our outgoing intelligence officer on the data if they still have information. But so far, there is none. Nagparayon sabdaw ang investigasyon sa Angels of Death nga sumala ni Marantan, armed group ni Quiboloy. But we have identified personality. Yes, we have identified. Ilan po yun? Huh? More than enough, my friend. Taga dito sa Davao City. A larger percentage are here, and yung iba, it's from the outside of Davao. May sumuko na ba? May hawak yung ibang unit natin. Sara, daan ng giingon ni Attorney Israelito Torion, ang usa sa mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy nga walay kamatuoran ang mga akusasyon sa mga biktima batok ang pastor ug wala matudpay kamatuoran usab ning mahitungod sa Angels of Death. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.